Tawiri mo, ikaw sinduan. Kanakatong harusong lihon. Harusong lihon. Nung itambalo, Yesus ka sa salit ko. Harusong ko iwan. Sino mo? Pagdamot ko tong Jesus mo siyang lihon. So nang suaban kumadati din sanan, kano misisa to kapod iswang na sambayang. Kinarahingan asundo iswang kerajaan sorga, kon si kaudat kasuaban iti, kano head katilombos kagud iswang at kapagyang payan, kaisisan, da sumambayang, kon si kau nagi da piramutan dahay, to alumis, gisamwat amu arubat iti panambarasan, nagi pangimbulayan dahay mantadet ay puruanan na panatalayan na kasuaban na bayan. Tinasambayang dahay iswang aran to an Yesus. Amen. Kaya mo boras ako asanang kasuabon, kumadatid insanan, ako kuran o purimanan datid, asanang kasuabon, asanang hari sabat, karadid bay lagi. Tumbayaan ako dat, agumu, makumbal, paingka, ako nagayoho dat, so hira do kapag yamong ko iswang gat, ay nununa pohot, ay kabaktian, sambayang gatiyati nga, labi pandad it sakirat igareja, nga natumali bila kapurimanan dat, miyagali di hari sabat bagi. Irinan dat, asanang kasuabon, asanang hari sabat, ka nga ako hindi ka hari sabat. Nga may napod, sa kikirad, ay Columbus sa tiyadi, mano panday atirik hindi nga, asanang kasuabon, asanang hari sabat, di kanihab. Ngan gya pahampito di kanihab. Sa kiranad atilambusan dat, ay apurimanan, ay nasala hari sabat ka. Sa kirad, di sang kanihab nga, di sang kanihab, ngon napatanda sa di sang kanihab. Haras ang ulo na pangkot bahdat, ay sarita tambalut, nasala kay siyang ngaran. Kotbah na po nga, Zacchaeus. Nga, ina pa yung naboras siya pamungaran ni Zacchaeus nga, Petrus. Karikat na didit, ay mamalahaw na di Jesus si Zacchaeus at lintuhon mo yung kumaya din na wala ino ka nga, kasaraw na gidi siya, ay nasala ang ngaran. Jadi, nunudihan naman, kadi di Jesus kasi ay Petrus nasala kayo akon kaya hina Zacchaeus sa hina ya didihit pinanumpalid di siya tapo sila pangaran di mo nga iya didi. Jadi silap ta kanu ba sumunod asanang kasabon asanang hari sabat no di panutup di kanihab ka ya do asarono di indo nga haray matigit silap na pa pamimpin tay kay pangkot badi nga sang kusum-kusum ta kunad ay di hari sabat di bayno akita ko nan dati ay lan ta kunad na sila ta ko man ganyan o kawalayan na tiyo di sang kusabon na silang hari sabat di kanihab kanda. Okay, jadi bay na po hom hopadam taluh tadaw kataluh dat bay no alumis salet right ka panambarasan kagud
iti purwanan dat jabatan penatalainan dat kasuaban main no hingga numandi dati onuo iti tulu depan barasan dat painsamok disalib. Ailan dati da iti nepot lisih da kinorohingan nga nakaintalang da hilad Golgota. Hilad ni kamondat Golgota Bukit Tengkorak. Hilad digi ngaran da suway. Numan gidi kagu pagiroto nakasasad maya dat tinimungan iti panan udah kinarahingan purwanan da gereja dati. Ato kay nangku di papawon sa nunu na po imiloh toko dat paburuan da papainggayo dat kuasa do kasalimpunan kaingguasan di Yesus di nigitan di siya iti pamagunan. Ato kay nangku di minsingumbal dat papaingkakat papatilambus dan nununa pahit mila dati patakon dahinggo dat kada na dadid harohit kada po suab-suab minggu tarikot teko tulan tarikot teko tahun da tarikot sayra na padad painsamok takodit salib hinggo dat kokitoh takodad Yesus sendiri napatay muntok dati ngon padadi borosok kopihom kanuh ta ko panangkudet mo borosot kada pot hitinga amu iho na nga ayson nunuh imilo ko patahakon. Tingkura di abintahak na po himolohing ino padadi tanak na abintahak na dagi opuahang na po himolohing opuahang na tanak opuahang na po Edson Salumin no kadit kaumulutan ngay ay osanong matila tanak kisyelad intay pagi tapak daw ka opuahang na po hi Sherlyn Len tok iyolo na mutit ang opuahang mantad mo ti garaja o yololo ka ang opuahang ngay sayra na padadid oratian datid ay kapuahangon na kinorohingan nuno kapuahangon na kinorohingan datit ni landatid iri ni bobos kadatid di gulo gisom dat Yesus sendiri nga napatay muntok pamagunan yodih na pwede kapuya kapuahangon na kinorohingan maya di Yesus sendiri nunuh pwede dati dat ay panumpalid dat ay so nunundo patahakon ka okay. Kadi mangimbulay mangimbulay di panginginsok okay. Sayra na po dat Yesus sendiri napatay muntok dati gisombot it koposyon o kono ko boros toy ko kasiwatan yati na pagyatihom nuno right na po ko isuanggot mamuruanan dat komundo panatalenan nga yati haratimpu dati harohit kamilaan dati harako ip kahaharan dati tusin haro nagiti kamuyon dat ay kasiwatan dati ilo ni milo dati poy mogonon nga karait tupod kinorohingan karait Jesus o kono kay nga gisombot kaposyon ipet pinuhobo di Jesus sendiri nga nakatahak siya montok dati tinan ni siya nakatahak siya montok dati ampayngkah mo tidi sayran pod oraitan nila nga kaubasanan no po dati mangimbulay nga iso no pumantadit
Miloy dati kamondak kainso somok nga iti kamoyandat ay manahak daraha mender madara. Puji Tuhan. Tu kiraha ngai toko harit ay saraha kad hiti. Tumayan ako kiraha ngai toko ti. Iho na pamamuhon dom nga ilo no hit miya galit kainso milo dati borosan dat isoot milad kainso somok kilo pengorbanan Yesus sendiri. Jadi mangunsub takod insana nit kiraha ngait iti kasuabon do bayno. Sakira na pod haro ho kamoyon dat kalayakan do kayo mamadara maraha. Nah, ang ikaw no. Haro mo titimpud ay si panahak kun dadin daraha dako nga adi milo aatari mo. Suway po no may ko pumadarama dito nga nandui ko ito gonok ko ito pikot lah. Jadi apo ay laan ako kurohot kalayakan nga Sylvester Pantaw ano pa na kumbala mo'y pokilo mo'y rikot tabung darah makiporisa ako dadim alaya ka puti kamu kagya. Nakumbal ako di 2000 tahun 2000 padam talo. Bulan atulan kasiyam. Insa ano kunad ay nuridi nakapamadara nga haradi kantakan kalidasan ay ako di kasagan si pamadama ako na impiro ako na may uot harang madarama pangkura ko ti milo ako na diti kamu kako kad na matindo ka mamadarama ako dito nga nanduy lagi dito nga pikot iri po dito rikot ay harane mo borosat Kolombon lumumbon ka kamoy pamadara maraha ka ay decided ingkatir ipanampura si ikaguguntalaw na ko iti dihat borasid di pero nohot it asaru teko ikamonto ko rigula mo nikid talutulan mi pamadara maraha morang kigangay iwakon mo tingkanan ikaguguntalawit lumombon ka kamoy pumadarama kandi mo ipadodosih dati di darum tok agayo mo tiga di dalati di baynoy hari mati iradit diri tok manendo onwer hanu nga okay tanunda hit ipayanan dat pumonu to mo sumikap tunda tundun di nga ako nangidad sumikap po pumomit ipolositik nga sarohon na dati Yesus kon no kaminan hakoraha tinan pinuhobo napatay siya muntok dati no kadati kumaw seperti mo Yesus mamadarama nagiraha nga at ako nakatama no dihat kumayan nun kumaw seperti mo Yesus nga akon kay rekomuan nila ubad tapat ko to itinapakamoyan dat ay bandar madara nga kauhup takolot ay agayo ko pyo kauhupan natin kumatulun dat kagumuan bahkan ipagilitan dati ito nga tanganak kot anggota jemaat dati nga gumu iti haro ko porluan daraha mungkin dat ang manikid minggu manikid 2 minggu manikid tulan haro ko porluan nah kadi pangungusa kaubi tako nagidit montok do kayo iharohot tanak dot manikid timpu nga tambahan daraha akon na ko harohot kaum pinayan teko kaum bolutan dit sukarela dumanahan to agayo namo tigat
kaboling kahangan di diri amahal mo tiga tanggaraha haro ditambah lutet aku kombal no karuba lah nga kasih hom ai kombal ko mo tiho det ko suangget rumah sakit kompinayan hilod kuin dua harum ti tulun may panguhot di adi semua no kasi kamu mau darah kamu ay uhot andas dadit amumura araha ampir di hapakianuan kangku tok insan no pa isi mamadara mga 500 pakianuan di siyo ka asan sagan to kono pod aiso it kapuahangon dot kombolutan bolian na 500 at sampola sitik araha ang mahal ka umura ang mahal mo tira kitab nga nakaboros at iti kapasin dati nga nyawa hiloraha to palad jadi ay sayra na pod pinsamok ta kasalip ato ko milo mo borosat ay sa doho milo patahakon raha no nga mili patahakon raha disay dong kinarahingani dong kinarahingani nga iso ni kaguguntalod di wo do rumah no ay miri kau ni gadi tionon nga ato koy kogogor na tundundu mo muntakid iti jabatan kalidasan ako no po na ko ilom isay nga dako sanging karajad hari matuit pakarajad tabung darah teko isay dako hihara kuasa isuang det Kementerian Kesehatan nga kadi kumpilin di derma darah nga iki lebih pended it derma darah anjuran derma darah secara terbuka kadi kumpilin dia loom ako na kayo lad ikayo nanda suway nga haron na naretandit pendermangay ay miloh na padahom alulu mispadadi hitiyo nandat mamadarama ka haro higya hit kimpindar madara kam ititiri ko hondat iya tihot tiyonan na mamadarama kadilom miloh na padadim padadi hikarusi malas ka imilah lumatan iri padahat tiyonan na madaram kada padanod itit tiri ko hondo iya tikopyo ka tu hari matudihit modo sih matu jadi kokit ni itianan nga sanong so nang padaan ko kon padaan ko it pedantak ko piyo ka puji Tuhan miagalidit alambat-lambat takon di korongod iti jabatan ani di nila na kuno na koy lola nga ino pahit akon pa ka COVID nga asaru-saru natit Seventh-day Adventist sendiri papaharo det kempinder madara pira anggota jemaat dari gereja dati harang pahatus mustahil nad ay sa tanghopod it layak na mamadara mah jadi ilo nagid araha nga aiso na dat ay pamalapis dati ay sa daw mila patahakon ka tu haro himila to kapatakon nga ikaguguntalaw ikatamahawon na sumuano magikukuha bandad it aaratihan ni ribo jadi kada to kapodasi mo pamadara maraha mo ibugya uhot tihilod ikoilo kapiyo tapat tugya kapiyo kolombonit may pamadara ma piya may pamadara mga lumombon lumombon mo kaduhong kot agayot pangangakan haron ge kaborosot mumangin daw mulok kiraha ka mumango pa mulok kiraha irinigi mang uge manto ko
Tu ihati nu pageti nga mumang mulok ti karohian dati bo. Isay do ko manulumohing manungahe ta kadad mumang mulok. Om pian molohing pian dohot isaliwan nga ang mulok ka isuang karaha dati nga ang mulok ini. Mia gala di mamutung iri bo. Putung-putungan dati gata nga tok ay arasak ay arasakan datanang ngan ubat tahi. Oke, jadi nunu kaboling kahangan nga magya uhot ti pentapot kapiyam paingkurag ya kapiarit ti ka. Oh ya, iso pakagu. Montok kagud isay da ko harap kuasad Kementerian Kesehatan KKM nga miagalit apatu nedahdet inopohi kelayakan i kemoyan det keutamaan kelebihan nitip mender madarah ngai nga milon na pohom pansiri bawon. Kemoyan guna po pansiri bawon nga nunugay kelayakan det dermadara dio. Korikot kenapa 40 kali mendermadara free naik kapal terbang. Tebot ka harati di. Orang-orang ngau kun materi aku umbal mau ngilah kopiola. Katalib kenapa ingapat na hopod da mamadara maraha kasuang kawad piri. Yun, tepot ka. Oh, Jasli Laiman, pengkuro. Haro ka ko istimewaan da natarimo. Serat ingon na muna hopod da mapat. Dan nakapamadara maraha. Jadi, milah na panahap. Idoh dat asarolah pangunsuban. Nga insiri banari. Bagala pod. Kori katapod Indo na hopod. Pakita nanut kadno. Ti kadenden na po nga milamay sa jatra ki. Painsuangay da di lamay sa jatra it. Pendar madara. Scan ka na po. Tet ka nga. Tokom kapagulo ka na dangay. Tok. Asaro to kita kurangan darah rumah sakit kam. Jadi keutamaan ni pendar madara. Mana dagya. Iya din pa di ka mahal 500 sa sampay no. Tok apatu. Tadagya painsi. Mana dagya painsi ribaw. Ika istimewaan di bodhiri mo. Karikat ka na pod Indo na hopod. Haro no kaistimewaan nun sebagai ay pendar madara. Karikat Indo na hopod. May ka na pod hingga-hingga. Ka na baris. Okon ka sabab dat okay ko nga. Iya na po nga. Pendar madara. Hoy. Ya, iso na da pangunso video. Ko hingga na gid haro itong taluno na hopod nga gisam mo ti kapatay nga ay kapuriman ni kamo yan dat kaistimewaan. Ino po hit kasuang gawad. Kala satu awad. Kon ni kasumakit nga ti pendar madara gi. Say radit apuri mananit kapuahangon na pasalat pendar madara. Tu itin pagya pendar madara nga kirad ang sihat. Jadi nudi piandad nudit kasuang gawad. Milan na pohom kapuriman amulok padadim kapuriman na datit kaistimewaan dat patakon mo. Amulok tako po kapuriman tako na dit EPF pot 10,000. Kejadian kay EPF 10,000. Ingka na ida rahati bo mantad ko ay kapuahangan iti tangawlun ang amulok pom apurimanan na dadili kapuahangan daw. Kadi pangungusad Kementerian Kesehatan. Iya nga tapos timutirit di. Iho nga tokoy kausubok no dog yahoy. Jadi iso na pohot ay aralan datid moid aulud sa kirangon dati painsamo ko ilapon na talayanan nga hara na po'y kaum bolutan dati kaum pinayan datid kompom itatapot jadwal po siya katarimo raha menerima menuang geraha nga haro miagal ko'y ongontok dot ay telesemia nga alumis na matirid atapot ka kontrek may rubah di keluarga hubungan di keluarga
itambalut nu teko itulundit menerima di sumilih kod penderma tetap. Iya nu madarawa manikid talutulan mana hakoraha idit tulun dan numanu pilio manikid talutulan begitu. Ade milet tikid tikid tulan so kurang-kurang talutulan lah. Harimaku yang mau ngudut-ngudut takurim 2 tulan manahak no. Nggak talutulan indek iko basan ko piyo. Jadi sera nepot atatap ko di iya lo nggak kapurimanid kapuhangan no. Sekirad akon ko isisa katumbayan ako, sekirad iya it harapan dharma tetap, ukuran na ginaon nun gi. Iso naralan penatalayanan penginjilan. Akan pendet akan ka isisa katumbayaan. Iati iya lo. Aku pensaduan itaka aku sendiri isian po nga minagandut keputusan dat penderma aktif manikit talutulan moy pilihan haron na itulun na napili di siyo dat iri na anuan regula man ko tinapa nga patakon kun ikuo ka to kano na anuan na siyo wagas harohit sekira musim buat tua-tua anuan na siya tua nga akon samuli na dit anuan di siya atatap mo ni kita lutulan anuan daraha sekira iho it menerima dirahad monikid timpu agayon na ginahukod sayrad harot kelebihan harakonununan anuan ko yung madarama sekira na pod Julian Agintua penderma tetapku Anita Andaman bulan 1 Julian Agintua penderma doho bulan 2 Anita Andaman bulan 3 Tiumin Lajimun to monikid tulan no anuan kun sorhopod-hopod kiluh dat wagas oi ya dina lagi tok agaya mo tiga konsikahan di kota Rimondi nu kagadi memberi lebih baik daripada menerima nga isuang nu pa prinsip penatalayanan no hingga di pakaian dati menerima tak kok memberi nah ino pa pausahon dahil nga manhat to ko akon ka menerima jadi alayak kadatid ay pencerama dermadara mana do ko aturo anuan to kay siya pencerama pendermadara Oke. Pula 6 no hilo nagi peranggan pertama hay. Ino pa itulun da tumbayaan dat kinarahingan sanganu nga kana pa hilo nga mengabadikan kasihnya. Nu komonilat mengabadikan ke mengabadikan. Komon pa nga ino pa ilisi da kinarahingan nga haroh do ikaposian dati. Amino pa ilisi hidi nga unsubon dot painsomok kasari dehirid kayu salib. Miagalin yung bulan dati ditino iya dih na pa dit oritan pa kayu salib nga it osoro dati ti kamondat pengorbanan kinapatayon. Kapatayon na pa nga karait dot kainsamok na ti kamondaraha asal atuming ko darahad haro asuhat dati tumongob to kono makuro tuk arasakan daraha ka matay na tibay no ka iri na iho nga iri to saro haro na po hit iri nang kukuanat haro atibas ko pinguro nga maman po dati panakasay morning ko di raha mudo si to ko matay tu arasakan daraha jadi sira na po it ari bawo ko mo yan it pagangatan dati asaraw to kanu pa kayo salib kapatayon lisi
Om amu no tumalibit na tuntugi raha dermadaran nendot osaro to kok gitu. Om amu no minsadu iri orai tanpa salib nga ini kapal kinapatayon di Yesus. Ino padadi lisihidi nga popo pulang diolo mantadot o insanani kapurimanandot opus det tinhan sendiri cinta diri om mongogos diolo kumakin rahingan moid iso om nagi kumaswai. Nah, insan pakagum montok doko hiharok kalayakan dadar madara nu kadhilo kadana dahara cinta diri dati. Irih nadahi mongogos dati dot tisom tiso. Jadi may nanti pamadara mah ka. Hilo nadandat iati nu nga kapag isiso do isiriba di kayu salib mantad ko kaboboyuhon pengorbanan om nagi ino pay kaposian dati sendiri nga olimon dati suai ko pay mogonon dati kaposian maya dalisi di pinatuduk di Yesus ilo kayu salib. Kinarahingan na po nga mamarakat dadamot dati domonotos miyampay ayayot kagarason dati. Sairaan po kain somok takod dit titahak ko kinarahingan o purimanan dati nunuh nangku isuang kaposian nu it pinokogos maya dot rantai amas di pino tunui mantada suruga dahiti pemagunan om nagi iminamagaya tetulun dat hirik kamoyon dat torobong gaduso ginawo no pandadati nga popotunui kadaw dalisi kumad tampinay it aisoot lisi de kinarahingan om lansanon isuang na pemagunan. Puji Tuhan. Kay oporlud paingkam ti Yesus ka. Bagal na pod. Orohyano ko dadid sumilid pender mata tapin datanak mo. Dat iyon dah tu monikid tulan nga tambahan ni si raha ka. Kay mo borosat tok SD ehok mo titi ay sa ipitiad dingi. Ino pa raha dapat tahakan nga o silid iso at khotbah di pempasi. Isuang na kaposyon. Bahkan isuang na tinan idi sangulo na tanak. Di onwanod ay daramahan no manikid talutulan. Nah, nanduy nagi may sakot nga mada nagi apalagi tulun dot piragyadi ay duid disampahin gi piragin mo disampahin no. Jadi saira na pod ay kadet mandar madara pakasari imbulayan saira na pod iladar madara pendalanan no. Ila na imila datid pamagayat tulun darumikat makin orahingan. Sekira ngonu pa sa mukad iswang dat panatalayanan kamon panginjilan iyoho no pa itong pinay sekira na pod sa ninaro kaposian ko hara tulun na mamadara madahor raha angatano ko no po siya tok hara dadi tiyati tasu ko no moy irini kamundat kot bayang hidup tin mumbalong-balong pumimbalas guntalaw to kung pengkuro di tiyati hindi ipangunsob pangunsob manginsok anam manta ka dapat anam si tanga lagi harap po dam 5 minit hingga na po tarikot na sa guluanan na di elda dawkin dito nulo mo
Irina dadi komoyendet iya hati nu pentinga it gampanahak dit opuahang pemberi berkat yang pemurah. Ina pohit kuasa di kinarahingan nga pinaintalang mantadet kobut de tundundu. Sekira nganu po dati it potopoton kapaya dati iti tinan dati nga tokoy. Yudi aing gorit nalok tundundu det atuming kedet kumobut mobut kabut hara kay do kayo tuming kedet ming kabut tundundu. Umalay mo ngigit ay amang ay gitan panang hingga gyat tundundu igalibang kaiwanan. Ay gitan sendiri kadang ipanggit tedembokon. Kadang ipanggit takangkabokon gitu. Panang igalibang kaiwanan tundundu. Ilo na tundundu ato kay. Ay kita datin ay sarihat ki. Mato kori hati talingo itilongon itigakod. Karihat tundundu atau karihat. Milo kanto dadid. Oh, porihatan ko pa dila dohot tundundu. Porihatan pa dila tundundu ila apat na po dam 2 tahun na mabut kabut parihatan po dan sanga daw lah parihatan na tundundu. Om ilo nagitundundu nga kita na dati songkuro ko gayoon na kuwasa da kinurahingan. Sekira karita parihaton ni dati. Iti latirik pia dati parihaton nga hara na pairalan dilo paparihati lo latirik. Nga tundundu na wam tok mila rumihat. Nga ilo na nga ilo kogoyoon dat lisik kinurahingan kumadati. Iswanggat ay nugadirit ya di nugadit ilo da dusun kembang kempis kadi da Malayo gumayo kumuro gumayo imomom dada mo temomom iti tundundu iti naporaha da kaposian nga ay pumulih kasari maya dat ginumuan da wayaan da raha da hiti tinandati hinggoh na po nga orikot gisambot hiti na tampok tunturu haray mo tirahalok todokon paging haro mo tiraha gisam hilo pia tunturu lapap haroy kita kud katalan ndalo tunturu kagasan na paggata kagasan na gata kad may ponadokot idalat nga tok sumaliwan pon dera tadosan tumod katalan nila tunturu lapap saya da kotir di haroy raha iti talingo haro iti tabuk wais ay so di tabuk nga kasuwayan ni matu kayoon nga kapuriman nila tabuk guntingan ay orul pumulitinan orikot tilo raha nakuro tu harala tundundu ay tundundu ka jantung bagi tundundu jantung paru-paru topos hati tangkawiyaw kadi don ranau tangkawiyaw pinggang tawak kok tangkarius minsir bandi nga suai na di ngaran hilo na patawak lah jadi ilo na patundundu nga irine momo milo raha dat pumulih dati tinandati kasuayanan ilo nagingan dati imbulaya nga kita na dati songkuro barakat ta kinurahingan kumakaposian dati jadi miloh to ko po magalimbot ay
Ai sodhom milo patahakon ka tu kinorohingan songkuro kogoyoon songkuro kopuahangon disio muntak iti tulun yati sebagai ai pananud de kinorohingan. Nuna dila koman na bintarong ile Elda Willis. Hari pumadi bintarong ki. Yati no potinga kitu tang tokod kumakin orahinga no monikid timpud isuang ka kaposian dati maya dat nununo pohit kasanangan na kaposian toko. Kuasa-kuasa it kasapan dit pinopoin sawat iti tulun mantaden nununo po isang impasi-pasi miagal kay lasuang talun iri na po nga titahak ko kinorohingan di tagayo kumadati. Iti tinandati ila tundundu dati nununo po nga titahak ko kinorohingan kumadati. Iya di ini po'y maha-maha kay lat winon say nga dasway. Tundundu da tulun milongan tinggalan na tundundu wogok. Isok na dadi hit tokoy babay no di kapiyod ay next sa hamowogok adati itu ina po hit ay kasalimpunon da taon da bay no haragyahin na kumbalat ay numanting ngalanay tundundu minumaguna tundundu wogok nga iwawagu na halo na kuro. Iti napatulun nga ay pengkawas kailat dupat-dupat suang talon ngay at uwan sa kinarahingan. Umbalan na dati papaturun at ay kaing kokotan iti tulun mamagunah dila dan suang talon nga ay milo. Tu nakatatap na kinarahingan dat pengkakawas kau na kailat kagumuan ka. Puji Tuhan. Tu ilo no hit pinakitang tinamod na kinarahingan iyati na patihom pay maha-mahanad isuang ko pamagunan. Nah, jadi mantad di insan pakagud. Mantad ko pay maha-maha takom isay da ko pakumbal na mamadara maraham may ko pagi tok kumbal ko na matindi nga tok iyati ka pay pamaka. Mantad ko mo ko so nang di ko tu oporisa ko hom ay harakalayakan mo kayso isay di no ko ilo nga iso na po podasi o saro kasari ko dit minumbala ko gid iso na po podasi dat may pakidaramaraha nga ay sigog kadid haro HIV ko mimbulay nga no ti suang ginaut ti di sigog kadid haro HIV ko ti haro nga iti di nga irin gimana ay lan haray mako kapiyahit ay ino pagyanda rahan no di nga akon katilambusan da gunoon mo kari katahilad pura sa dati dila rumah sakit parisawon pa ngay dilo haron kabaling kahangan kamo haron no po teleponan ko kago teleponan ko tukoy haron ti pama ay lahawan ko mo diti tu harahat mandahay runding dia ka puji Tuhan da haron na tiadi ay lano nagindam sang kura kapiyahot tahap kesehatan no. Kadi pa panaru-naru harohit kombalutan dat ay hari tulun kampung kat na eksiden na karita iri mo tok aporlu di raha ka pagyangat tadi tulun na kampung umoy ikomulakan haro nagiit anggota ngay datid mantan sinulihan minayla sang ulun na padi nga tong pinay midin kulam inisit ti kaswabon bain kanto alumis piramutan nila diset may na di parisaom isay alayak ka nga ina po hirinumi kat tamay pamadara ma hano hom haro nagimang ko dadit
tok daramahan kan dayati hara nagi dadi himan nagi dadi tambai raha angomulok mutiri 20-an lagi jadi iri nagi kongoy ito kan po dihom nah senang lagi materi itu kan apa ay saat pasaliwanan dutusin dat mengilat tahap kesehatanmu may kenapa pakai porisa raha makiporisa aku raham nunu na masalah ko may swasta ina pa Thailand kum ano aku kurang ke 300 nga may kenapa darmadara pirihat ay lanat tahap kesehatan mo haranangkut HIV nu ko hara thalassemia hara anemia nu ay lan hemoglobin nu paing kuro ay harari ya ay lan takurit dokuturi matu dati nga it ana silih kopio hingga nadir dia jadi mantad ko iati na pati nga paing kawas-kawas kailat kagumuan nuno na paiwan sa kinorahingan kamu na po nga ino pa dadihit paboboyuhon dati sebagai ipaing kawas-kawas kay lahara nga papakito na dakagud ako kurohot ay tabiat dati sebagai ipay mahamaha okon ka papakamu-amu sekira na po sangulun ka tanak ko sangulun na raja nga pakitonon na dati iati na po nga tanak na raja sekira iati na po nga mantadet kinorohingan pakitonon na dati iati na po nga payat-payat na kinorohingan amin wah lembus okon no ko iati na po nga akawas ko ilot mantadit sang impasi-pasi ngay iati nigi kadaw nga numan da kinorahingan onway do barakat mabay-labay kumadati kitu tanto ko di munto ko kinorahingan tu ino pohit takanen da akanen dati ilaway ga inuman dati iti pono sokot panampakaid mandati gunao omnui tagayo iti no jadi udara ada dusun iti udara di siopon dati pirih ngay bayaran no padadi ti pinuhobo isay daw ko mumuhobo paing kamo ti pambayar kan po kinarahingan uhang nugi matay uhang kan gidi matay song puro di kamahalan dat iti pinuhobo iti udara harohit bekas pan inontok COVID hopadam siang haraditi kamundalong COVID ina panday oksigen nga minsiriba jadi keperluan na padi nga oporludid haritong oksigen mau tidak mau momoli di sendiri piragatang harohi kombol tanda kombalom 4,000 pinumoli iringa milad ai iso suang gotong soroni tongges bo tongges nga ai inapahit ang pagat tamogan sok ay kasambulan ni sentong piragatang bay na 30 26 tong oksigen ang 4,000 penuang pod menikida ai puji Tuhan pirih ngay iti siopon dati tempo bay no jadi iya lo no padadi kapiyat titahak kakinarhenganom kadi monginsok takan ada apa tutet suman salad isuang kaposian rohani iti nagi pinuhoboh nga akon po kakinarahingan no di pumuhaban dati iti takanon panampakay dati kada no nga retail panampakay mo iti nagi pinuhoboh nagiliso na siopon nga iti na ti modified da tulun mo sonong-sonong kat siopon no po dati ngon pakago tambay diliso na paniniyop
Homondet ay so nadaha bohiton datid nu padadi bohiton datid ato ko gumirat kumakin rohingan. Iti pinuhobo nga pirih. Pakibolian. Monginsok no giya. Ada-adalahan to kano mo tiga piyod kumakin rohingan dat iti pinuhobo nga pirih. Takanon hinggo hit video hidid harodi tanak ko sakot pohuman ogopo ay irinit pakitanan tanganak intay bagi tanganak hilo dembokon nga mga kan po sakot kasap nga hitino po dati pengkurot kada borosan ilo tanganak iati bo tok nga gali dinaputut tolat mutut tadi YouTube 631 iati iti pangangakan dati ongoy na yahay akan di kanihab to palad gangkod hananom iharga kayangan nun gatang intay kunit ogu tigandit ataliban dati tay ka ihiri sampa paping pangangakan intano no nga ay harohit angayan ni takano irapawon angayan ni rapawon harit ikan steam ka nga sampaping na akanan aku dayo ho milet yun nga irin gimadit kanay katimbangan to hari orubatan mo nga intan to kano pati pangangakan dati atok memirubat to katakanan mo kada to kano po yung sa duo ihati memirubat to ko may to kano pa akan megal ko kaday makan kada no may gumu o gaya do makan mangkan ka na pamano kung taradayon no pa itulang igitan ko basan tiga din ko kayo nindo di garapu pususan di garapu sinsibuan di sudu kayo ni makan tampan no po mano intaro it pomano hilop ya kaday makan gitu kada na dati irurubah to tu ilo na nga ilot naretan hitid pinalabay kinarahingan la barakat pangatakan nun ipanampakay dati pero no lamari labi pulo kasumandakan pero no lamari det panampakay do ko pero no hot kantung pero no kutakot panampakay do ko ginumo kasut pero ginumo kinagumo nagidi ori katan mo makay ki patakon nagi tulun da white yun nga ilo na lo barakat nga kinorohingan ko dati isiyo no padi nga pinapakito dat isiyo ni momogompi kaposiyon dit opuahang dermawan akon napakairi nga ilo tadaw nga sumilaw munta kiti pamagunan gisombo iti na po pamagunan dati nga alumis maya nagikadawlat binabanggatulan ilo rambituon ngay sang kilaw da serado nga tuong tok sera na po akito to kalo panamarasan nga romantic imo ti kinarahingan gi romantic imo ti kinarahingan dat kata-kata sita igalat bailan ko piyo nuka ilo tadaw nga sumilaw mangilumis iti pamagunan paingka nagikadaw binabang ilatulan ilat rambitun da sang kilaw na to iti pamagunan dati nga kapurugag mantadet arasaman gisombot sumunih ngay di rarapawon dati itong paray nga ay
hondia posong kapoi-kapoi sir arasaman insanan nga miaga limo boros dot karait katulun dot lisih da kinorohingan. Isay na kailad ilan na pasan suni-sunilo nga miagal ko mo ito ka na sabu isay di na kailo yung ako kailo mo ito ka na sabu sang kakuruhada no sang intingaha isa ka to nalatulun may panabudo kamato di kalinting di sondi ni itong pinay santani diri guwasat ay punti sumobu oy kadi kadi punti minintang gitua daw kadi punti mintang diam ay sangkura kapi isa di na kailo nga ilo na pot wonsay nga kinarahingan nga ilo na hit mangilumi siti pamagunan ilo na hit momonsed iti na pamagunan nga okito dot ihati pia sebagai tulun dit sangingyan nga ilo na day kakitanan dati kogoyoon dot lisi da kinarahingan mangintang siya dati miyampay da lisi miagalis mulo na tina umatanak daw di tanak daw do inggorit kada borosan inggorit pia inggorit tanak dati nga ino po'y pangingin poros dati pangingintong dati di tanak ko nga haro kasianan dati dahiri irinig ako andat kasap to ko berkorban mentakila tanganak tu haro lo kasianan kalisihan dati kumadilo kinorohingan nga iyo dinhot pangingin poros di siyo kumadati pengka nagid monto ka sangulo na tapa dit opus da tanak daw pengka na kinorohingan da opus diolo opus dati it modosi oramat kuma kinorohingan iso na dihot aralan dati papaintalang dat konsikahan dati kuma kinorohingan kada to ko pamusorod ay ina pa'y persembahan di nga no kumanda hiti harga ginaw dati napondo po paguli persembahan por 10 tinga musikin nun da kinorohingan akon ko yun di ihati na po nga kanu dot ay kada to ko pamusorod ino pa ititahak dati ti samuli dati kuma kinarahingan nga papakaya da kinarahingan akon ko iyo ditamodan dati kada ko pamusorod sayra na pod sayra na pod manhak kasumbangan kuma DM nga kumaya ako kada ko pamusorod tiadi nuno na po hit rumikot mantada kinarahingan nga iya sanganu iyahay no po nga man kagudahay pagulyo kumadia nga man da kinarahingan pologoso da iyati no po nga papaintalang gati samuli dati kapurimanan dati maya di titahak da kinarahingan nagi nuno na po hit buru-buruan dat papakitad ay kaparagatan dati da papawonsay montok da tulun da suway itinat iso oralan dati da imilo dati gunoon da papaintalang dat pangumsikaw dati lisih dati kumakinarahingan ay iso noralan da suway di amu di siyo numan paintalango o gumu oralan dati papakitoh takod lisi dati tulun sa pitulun maya dat ay inapay kaswabon bay na no darmadara iso naralan dati papakitad lisi da kinarahingan irini kamon ko dito no kadisinding idi kumao seperti mu Yesus ka darmadara naging nga mada no
Palad ka. Kung mau sepertimu Yesus, papaguli nagi persembahan persepuluhan nga gagal to kono. Pengkura diri tiad. Isuang da panatalayanan mangurus nagitit kahaharan ilo na kagagalan dati. Nagi tanganak nga tok umangan na ngay dati. Karuhang haharan na pabuhitan to kati bogi. Saya dari do ko manapaw sudu o nga piring nga o gumu na matiot ay nurid di kabaling kahang datin iswang na kapasyan nga ina pahit pangusuban na kaswabo na bay no sangkuro ko gayoon dat ay titahak kinorohingan kumadati o milon na po irit yati ka daw nga haro na dahit atong kusanta ko na dati ay kagoyoon kaboboyuhon na kinorohingan kapuwahangon na kinorohingan maya ditit panatalayanan. Puji Tuhan mantadet ay kapag yampayan dati siyaw to anaro ti madit ti bayno kadaw nga hari Minggu idadi di bayno bogi. Manta kakatu oputay kaswabon da suwab. Paingkura pihat awayaan dati hari kagaton da kaposian dati kalau mo toko tumali biri tu iati no patim tulundat nung konduso ngay nga may to kono pori kata makinorohingan isi minanahak papakita ko puwahangon mo kiano to kagarasan kumakinorohingan dat kanu to kadadat komit dat kaboboyuhon dat pinatudok di Yesus sendiri. Ano misi sa takad iswang sambayan? Kinorohingan iswang kanyang sorga kung sikaw do kaswabon diti insan pod no kayong pupus si hati panambarasan hali piad adahay norikot tag isumod nahi nga sontob din yung bulayan dahay may na dahay uhupay may osilid mamuruan itit panatalayanan dahinggan na po kayo ng dahay. Haran na po ikagaton na kuposyan dahay mantad ginawang kalamukan dahay nga tumbayan ni head sayraan pod harap panguhupan no insanan no pa rin nga patalibang panandahay ang kanwe he papendalan dat ay nununa po hit right ka mamuruan diti panatalanan mientok da karohyan kung si ko Tuhan tu harap pakago kasiwatan dahil kapiruba dat kaswabon da suwab manehe ahakod iswang gat tindalanan ko posyen da bayno iswang kalidasan gisambot kapag iruba ka bihay kaswabon na suwab. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw da kinapagyampayan dati, isay da ko yung may tamu da bayno, so sanangan ako magindalan. Isay da ko hipopotamu, kada ko panirik. Kada ko panirik ipadagangon. Posolo mo ni it ang ararat. Kasilih ta ka na pangurus di mo na pot, ipangurus it paintapot. Inako po, kapiruba ta ka kaswaban na swab.